bheal áras na Eilean, gus tric ceanteach, gus cruth-tìre Eilean Leòdhais. Tá Sgeulachdan ís mhúchach agus ceangalte dísheanta nàdarrach. Thathar a dráidún do chruthach I beanntan agus glinn in Eilean le a téimór, t-saoghal iach. Trá mhìosan a gheamhraidh, Thathar sa gréití me haifas. Ag stormam agus trochíte a bheith cumhachd cruth-tìre galibh in Eilean.